Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ulat ka Jylla upagu chohan hinin kasi kasipau tarik ujamang arajar arpulai ulalit Jngoh Ïakren dan ka Land Port Authority of India kabadan Dawki. Kajing temu jong kajing let Jngoh ulat kadai ban penong kajing yalang bat ki bahalor jong katanat trekam ka sorkar pedeng ka sorkar Jylla kisipai BSF bat kumjuru bat kinong yalam shnong. Ha kani kasingi lasanran ya ulat do Dr. BDR Tiwari Animesh Tiwari, Deputy Commissioner Jngoh Customs, Shillong, Badu Executive Manager, ka Land Ports Authority of India, Uthuli Seri Cheko. Ha kani kasingi lapalong rui ka jingya lang ka balingkot, ha ka jingya dalang Superintendent of Police ba Champang Serti, Additional Deputy Commissioner ba FB Basan MCS, Additional Deputy Commissioner and in charge Subdivisional Officer Jangka Amlarem Civil Subdivision Kong JU Kharpuri, Assistant Commandant 4th Battalion BSF BOP Dawki, Assistant Commandant 4th Battalion BSF Border Outpost Dawki Pankaj Kumar, Additional Deputy Commissioner and in charge Subdivisional Officer Jangka Pin Ursula Civil Subdivision Kong Warjri bat baro ki clear nong Peit jangki division baper. Ha kani kasingi na kalyang ka SDO jangka Amlarem Civil Subdivision ka Kong JU Kharpuri kalasyam ya kabentaban priang burom ya baro bat pinbuot pan sa ka Ïakren halor kimat bat kitanat rekam baper. Ha ka dan lang kirang ba shnong paru kinong ilam shnong. Hadiin ka lang na kalyang ulat ka Jylla ulalit Peit ru ya ka ICP Tamabil Border Outpost kabadan Dawki ya ka wa omngot baru ya ka Border Outpost jang ka BSF Dawki na kabentaban Ïakren biki he officer jang kani katanat ya dak haput.